Jikenga ja nsoko kumonji njisanga ja bana babantu. Jikenga ja mwene mibalelu njisanga ja bashomere ni twafanyanga nyinabo. Jikenga ja muka jimusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele. Jikenga ja mwana mwena Kasai njisanga ja bukwa bisambu. Jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir. Binsonji bya bene misambu mu kwimbalelu njisanga ja ba pasteur. Jisama dindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu ngisanga lya baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonse bilinabi bakusumira moyo wenu. Merci Frank. Barbo katanda barbo bundu barbo katanda tulolu twambele bile katanga tulolu kalolu mukulu wa machimbu bine kahuya bani wabu histoire bine shimba bani wabu bine mwembeke bani wabu bonso ambaluba aluba bonso bafongo nsanga banga atribiye bantu mende la budibe bantu bakwata malaba baluba bine kawini bine shimba bafuila mbaluba bulaba bine shimba bagage bine kahuya mu Octobre 1910 ni mfumu wabo kazali mbwa matumba masoma bina kahuya to mfumu wabina nshimba katani mbwa matumba ubofuila bukalengo bina nshimba ni bina kabeya kumbushe bina kahuya kalunda kuvabu kwa chauka kukawote kubina kabeya kubambele ni banzo bari bandisha wabukalenga hadiyo banga bari wabukalenga nenu beluishai wabahango kundomo basenji mine nshimba katari mbwa matumba kidutu shini mudidoyo nangu bivo bya nangu bine kwe bakani ulabo gari bwako hatuli tufika mu 1913 mutoka kwenza mushindo wansu wakuteka mwene nshimba mwene kawini mukwalo nshimu wabo mwele kwenza sheferi nshimba kahuya lonshi bikele babatangire kuno mfumu wa bine nshimba bine kahuya kimbita bijeto mu 13 biye mo kubala bantu kwenza recensement kudi mese chene matelar kubigishe cha nshimbala wabine kahuya bwani iya mulungu bokwenza recensement kaso mwachibamba bakwa lonshi mana kwende benda bantu babala cha nshilwanga kamwambila iya mwishine ngitaba kuchino bine nshimba muto kwekani chiji ndifika dienda kuwate chanshi kwese batala kuswika binika uye kwedifuma kutaha mutoka mvita kushuka batoko kuba tabikola kuba batala kuba shibe bikola batoko kuba kwata kwena kukabinda benda bala kamputa wa mutoka bwani chishika yedi hoto kikubi kibo kwele mugasta ka bani wabala kila wabala ka bala kila mputa wa muzungu mutoka kuba tangaraje kutuma mwanshimba ndambu wani bajimina bobo kuye to kudire constitué kuma 1920 et 18 kuyikumana mbwa matumba kuishile nyamba yo bine ka uyi muvwe wakamanga ndelo mbwa matumba ndelo alijo yo mwakile bwanga ye kwa tabela bwa bene nshima bina mwambai bina matamba ubiyata kuyabu tukana ishika toye lweo kuti bamala yabu zangu nshimba yonsu bantu wonsu wabulimba wamanyi bantu wakanda ishika bamala yabu zangu nanku muto wakashere bwala warimbo wabirimbi yabu nchine wakumanalele tongu mtawe mkesi kwenjeka bili kurupuma nshimba kahuye lonshi bobu kwamba ni totulu kubika wabene nshimba bobu kushiba kwenza sheferi de bene nshimba sheferi wa bene nshimba signé kudi mese na Charles de Mélenard commissaire district udi wamba ku article wa kupalani les bene nshimba sont composés de deux groupes les bene nshimba eux-mêmes et leurs tributaires ba tributaire abo mbine lukbe ko alonji mbine kahoyi tuende tu évoluer bine ko bene manyamuganda ni teke tuni bene nshimba to kibobu ko étude
kushibeya chefferie yao mu 35 kubandi mene étude fika mu 40 bobu kwenza secteur waba dobe bilange kauya nshimba ni longe bikala ba depanda ku ngulungu kutika bo mwishimu ina mfumo abene nshimba kakuva mashienda kakuva chioma cha batoka chile mazayi na nshaba nshamvanda babana bayikile bayana kukabinda bayikile bahingana arika mwishimu ina wanga tabukalenga to ni musengande mukachika chemu mwishimu ina kabongo wabene nshimba bine kawena tetera kubohika kimutoka kuteka sekretari mulukango wakubele jina kukalini kubohika to wangata chefu kasonga chibamba waboko wenji kuteka president kuteka chef kabongo mwishimu ina mikala mamba kudi chefu wa wako akanda kwa kanda kuwele momo chefu wabene kahoyi tetu kwenye somberi to ni musoswanta kuvana mayo katika cha anchi mukutera abanika wibinga huya babo babakile bobo kusekretari wanda babo kasengulu kudi butoni lelwewe kikudi yabongita toni lelwewe luko jisumishi tatana ilunga badingai uvoyeye ku tribunal to anda babo kavoye katanda kutubelo bilanjito mwemini mutoko malama bolo mu 40 kwenza ikarte kutega bilejibini nshimbo bulaba kwamba wani mpesha bulaba bokwesha binaka uchimusa kabidi bari deplacer to ndanda production wakoto uduheka chikono chukavu kotonyera ku kwanshimba udumva mudibaya kashama nomba bomfumu chikono chikubengei bobu kumukwata kumwereke kabo mujwe kushala bobu kwesha bene kahuya malaba bijabene nshimba kahuya buloku alukona buloku de akalunda borga bobu mfana to bine Lucas bene mugala bine waba ni bine kaba ngomfamba kaba bobu mfana to bobu bateka separe bina mutombo bine cha shimbala kiba mulukona bina Lucas ni bine kaba bobu kalunda le 30 juin tubone bina kahuya abo mulukona abo kalunda kakuva mvita to kadia dibenza kude tabu mushamu lopwe ngalula uhingana ngalobe ni munde wanda otola gateka mugalenga vuma ngalobe mumva iwama ngabo kwashinena ubo mva ni kasela wangoyi sela wangoyi yenda munde wakavuma munde wachahanshi kikwaza bichinu mchana batoeshe tumalaba mujini lyango ngomuluba sangir kubela chibichibata salanchi jamani kabene mukwansha muluba mukusomwa bodi musoto mujini lyabwalo obo lyabwana bwetobo kimudi bantambanga tabanga diga musonto kata kadi manchovu ebu boku deplacer binaka huya kukalunda kwinabo mukatabo ebu mwa kwinstaller binamwemba mbulabo wabenshimba bwachitubanye ndabo ndiumba bwachitong mwabu vobak kabe yandere kabe bansi wabina mwembi kwambeni ma urikuleyo karamba ni tawo chene mushino ke mabodi buto bampeshe mukoko kaba bikala basombere wangindi ngiyinsa bukabaka somba nabo bobo hakuya kuyini bana babodiku ndiko manyishino bina mwembi ngumuwoku kurupuma wabeneka lamba itoni mpindewo kulo mami bari kikudi mfumu wabo bari kuneko bari batachibe nshima katanda kimba mfumu to bajira habo nzolubu yachi basombo bumuva minishima kaba ndiri akwamba to mukamba vome nishira kumukuveni wachikondo wachi wakababela bwabasomba tarana mukamba mwini ulibanzola totoenda uba mukajwa bina mwembya basombo anu tudi kutata abachiri kubwana tumunana baye muchibanda mene kubiro bya mulamatari baye muchibanda bakalumurira katuba mbere bingaito inabe byabulaba
Kali tufika mu 1972 mutu tumwe muganda moto signé route du commissaire de Sikasista Ngoy Musindo Nkombinde muganda wa première fois udwenza karta binenshime bine bato anankundu mukarta ku misuka binenshime digminimwa idini chabo kumwangala ushida mile mwembe ni miaka hoye kidebi ki conflit lata mwana udilero ka oshime bantu nanko binenshime mwana nango maya mabale bari bafumu kwe ka binenshime bibonso awdimu niumu bari bifukudi ndimo bayagasa kwe matanda kutwajishaw abona malenga abona muntu bula matadi wena momu dibishika mukata 25 mundi mukanda mufondo ko bina mwembya bina ka huya kudi papa muno mafulula ni bango changular bari bambile muzaba mbuga ministre wa interior bwani ni twanza machine wos bokunyanga malabe nanu munchi twanza bidi mukata mumudi benza election municipale président wa conseil hatuko wabina ka huya chef de secrétaire wabina ka huya kondo achi mbwara ba ide pesa bununga abatu makumubinishima babiri babareleke nyembo ubumuka chilwile kakwaka wabengalamba ivuka kukalamba wini mwe to benishima muko monkongo kadi mukalenga lomwe kune kumishwa yeko ye mwana to akumbuka ikwiye bomuna muyambo wanyeme chile civique nyembwe en civique mwine ide pesa en civique wafu bawo mwana to benga weru mo suspend muyamba nyeye wanyanya kimuyambe udu amabinishime somandi tarala uyakuti sans onzere cool bamwe rehabilité udi ngedenda ubuncha ubuvira mu webo kuyambira kabe nikoyeba mubundu batakala ndrovero vumombo and kuiza nanku basala baente benye bareke shibalobo kadi binendera bombo bine diumba buko amasele babemo kumela moyi ina umboyi fumu wabina mwembya mwase yemba kwa mkendi mwashimbo wambani mwobutu mwamba ni muntu asa mwabudi musu balukaya kadi biyebe fumu kwemu mumbo ni muntu wale kutakwa nyako batangende bamone chimange ndabo mutahamwele kamata hansi poyi musa mkaida mbele mukatanda bamwele mukasho kidebi wamvita yayo shatu bantu bafonyo yayi bomu bina mwembe bashara kunta kumai hakachi yigala bwa chitomu boy mugase mugo bwa amo abamo bubiya baba mbeshe blumbu yanju tetu chobana bateketa mvita yu mugalenga franga ya to adishi kata 26 aten mende babando rumbula mununu anteye mamwendo wa chef muyamba mufu nyandabo uvaba kwa mulumba chilewo hadi binenshi babaye kumagilu wa chef bantu bonse kungita batangile hambe munene tubitama munjilo ine ko weboshi yonsu nibina mwembe obo kunyemina na mwabawo yakatanda so mbabo ku hospital kile mukishim bana bafuma samwa okulumba bafuma samwa bavu kuyingana animule 27 juin 1992 benshi manevre wons ngamba wabigidi binishimba mbuyamba kavumana kufu gashamba nomba mana ujya horo bukalenga bukavumana kumbuka kudimu binichauka bahinga chibinika uya bina mwembe nawo fumu wabina mwembe mugayikira mwanshimba bamushube kutwaje kudibali turi susombano ni makeike ani mayobo anivit mu 2007 mukaji wabina mwembe mukiba chombo muri mbongono wabina nshima kumukwata bo bachimalanga ndiza wabana banshiya badi mabudi bana basana mukaji kwata mukaji wakafile bayika mwagenda nenda masandi kuli basalai bumukabu bafikisha munemu
ngayi ngafika 90,000 francs ba ku ngayi ku mu jawo ngamunga chikwenda tudi mu 2007 kumbangile ngakuluni bana bo bami kadi wali muto ambeleni somba bilenga bo mkwata mwimvi ya shamba matadi tetu bakwata ba shamba matadi kadi batu kwachi wa walukai mona dibana bari chenne muto wafo ayo tata kwa shimba kabito bari bambele bana babona pila matala ni chomba chi wana ni jai muga jiwaye wadi ngbayenda ndi ku regla bantu bakwe tukaba ko la ma umwe ngo jiregla to wala di jisombe wala di kubulalo mudindo wamene ni stansu ko bilamba ombe bilamba ndo wayiko kwa mwembya wabina manda nganda nshika albendo samwe wamele bene chino mbila ngone ni angata mukutenda mema bayange jibaka kari kuita mafuka diyo mwene bana baboni ni balu tawba kadi mabodi myabo kibobu kuya kubaluisha shibe mgobo tula muminu kwa sababu ya kumesu kwangata moyi yenawo bia jula ko invite mi kwa mikole bineshima kufo batano dilolo mudinda kalendo bine ka uye kubele mombumbo kwa sababu makashiba bili kumunyengo wabiga ngashi mbita ikutenta muka uyemwaka kushiwe bantu 48 tetu kulondesha toba ni bora butu soma mbimba mbite ya lelwe tinya politika to boal binen shimbe babani bantu 23,000 électeurs bina ko wini 1,200 bina mwembe chekolo bu 700 électeurs kana baka fule chingani bo bonyi bina shimbe ita bonyi bikola bo bina ko tibina ko ya baita bina ka binai mbite udi ku boar bo nsimani to ni mo butu nebe ni fu mo chinsa ku ministre Paluku ka kuina mutoka muye ba kwenze simato lanchi bo bente simao ngolenga frank simantare kinen wa benishima menaka weto binishima bandi mai benze mundi mbata pa shoko lubudi ngo bwanyi binishima bandi mai benze mundi nguba ko ngo kusina ngo bwanyi hawe mutoka ukaba mwene chiwaka tumba kaneka kambula maboka muyijini ikale mwene shima ngimendendesha nabe be mwene katanga lwe mongwendesha nangu mintu bya mafi kode minye utinende mwamene mutoka mwemo kumbula mada mwishimo bulaba baliba mweshika ide charge kuri bantu bamwa bawo ikale ye mwe bine mwamene ba mweshika ku ide charge ikale we magawe bine ko wende ba mweshika ku ide charge ikale we mwemo shimba bine shimba la mweshika ide charge ma kufule chi lelo katandu bichi bilumu ilyanshi lelo bibanga le witut bine ko yemana kulongo lemvit bine shimba ka mama yeto bite ya bi ngom ya basa ai bine ko uya kuya mutere mubande rouge terrain terrenet kabanga mo kadima mo terrain muteka bone shimba kadimi ka uya kadimi baya kubukalo banga di bambulushi bana mabaka badio muntom bine mpulushi kwa ngata bine shimba bana songa no mumvu anabi baya mo kamodimi no banga chibobushi utoya rumo kubulimi bari boshizu bemene ka beisa budibuchi bantu bega basangana bakabele nzu mubande rouge amudi mombikela anti muzone tram bele momuzu bele butu basaya kutula nzu bwayi bucha bari basanga bile kuyena tanga chana na malaba binishimba bambulushi kulondo kunyanga ja kulekeshi bucha babasa mengo batamatala wos abinishimba di machibanda hectare timi to adi Kenya leba hectare mubula bwa to bende bulonda mai tatu matala bata inshulu bata milembo bata milu bata biteto mundi albi ngom basala bebe ndo ko bene benza fuku boyiti mutemundi mo kimba mona bine ko uye mo bonanshi muntu moto ba tuka boss bai ai bambulushi bebe ko meni mko ba tukirechi bebe sana mamu muhere mukala mwenze mefileji muteka tchibeni liboko mo kwenda ni mamu mwina ngabene nshima mustola mo iliwo ni moyi hada nuba stalaye ba wehile mo ka webo mu bono ataka ubanga alana malurt kimu vita ibanga do shenzubu ya binanshi
ndiwo sa mudibedi bine nshimba kimi mwana chi batrai benze to bedwama ni toba dondo kulwana bobo mvita habu kubasi bikole bobo habu kubare puche kubasabule diamu boma imbadiamu abaye mu mbumbu biseka koshi ko mbumbu monso koshi desaka tremende meso tudia no kuru to abande to wega maweshe kuvenera amba ku inspector de la police amba ku embaruka yebu general kwetu kulufu mudinai aliba wale pusa minister to bebe kwa mwembe kuvuka ku ibwari to mina bine mwembe mana kwa shilenzo bine ko bine shimbanzu mudemi 19 mu october mbo shilenzo mito bunyi amene bulaba mbwapo mesha ngambele shima bumbuka baba shilabo mana baba bo mbete bingoma nangu kimushindu mudinai aliba kabila msatele wala umvoye mu tuta bingoma uya bamuhatike mamumvira madizere mvite ba abanga do shiso kushimon ndi mu bwachito monso boshe donjo mbuka baka bo banda mukatana bushanda mbo mega ya ndamwa muri matari wenshi twale limwari to muri matari watu masala mu ditan bufu nikamasi banju ba impose pe hadi mu gogo isamo muri nda babwera ko amastere ko bashibe bana babiri ko bo bando shika bizo umvu batara ba tutalanso roket okumuni tombe chioma nchitwe kwenda bubaji replier kuko mulumba mwanyempi barike mubaza wabuni mwanyempi ni monkusu mboka kalonji shibe bantu ako sumuntu bamutirifuma tatu mboka 23 nango image bashi bantu manzaje mbafu muna bako shibantu byanza bako shimustara chanza nilisaje bako shibantu minu benshi bwenza vi une sauvagerie sans égal nango toi tu es mon prémateur de responsabilité toi tu es qu'on négocier pendant deux jours kwenza pour toi d'accord atu tutana kama jali bingo bali metumbaya pour toi d'accord ki mara nenda to boshi zubu sa sengande to neba nyosha bala sa sengande abilenship bimina ka hui ni bashi suicidaire ni ba déserteur bari munabo bari banyema bostara banyema mvit banyema bumbulushi bamama kututa bingoma banu shimba kasuba nishimba wa shari muntu chana muntu akindi bayaye bende byonso mbera barriere ukilamba how do fe ukilamba kwinikata waye mumai bako sumuntu we nikata kabinishe bako sumuntu bere mai nashi kuwesta kwini benza nimuri byabina defam mwana mu telefone muri ya tutondo nifu mu kuti gouverneur pindieu amulo mu gouverneur 20 katanda 20 katalaje tubone gouverneur kana mende mu talaje matanda kimo uti pindieu na tuyanga tokuya gouverneur wa mutibo ke mudisa tutubaya urimo gukora butatu nyoka bana wangatamanga tikamalula kato ne ba bilinshimba kabe bedani mulubilu bileko webani bingoma balube kana bamona wale balube mudimu wabo kula bakana kwa kula baka bamona to hadi bilinshimba bayo bakimba mona to katse bilinshimba kimba ngaka bunde bileko yeto bayabo mona maka vanche la violence appelle la violence basank la violence appelle la violence katu dijingo bani to konjide bubiebo bushik mbula matari anja lumbuluisha bilinshimba binaka hui to anji kumaye mwine bulaba ngani hikabela bo wabinaka hui bilinshimba baba bashamashimba bambule bakabashiyeni kunsanga lubango bashile binaka hui mukatanda mumushe dama mumushe sima banje milimi yabo kuma mumatu kutara bilinshimba tatu bilinshimba hikabela bo wabenda binaka hui yetu bingana tuli nayi ibo mutoka muntu sana bala baronda ni mutoka kumpala ofika kwetu muye mumiri wisitanu kim mwenza karta binako yeli mina memeka bamuntu babo baye kwei bali ba mani numbi meme dokuleo ni guri songa janga ni meme bari mbo mulongwani meme jini sandiza mbizo nsinga kulondele mvo meme bukwala bali makakalo mvita même je suis pas un barbare, on dit député, même si tu as un programme et tu dois entrer à l'Assemblée. J'ai un livre, d'ailleurs, nous avons informé,
Franga chola ngari msejile tubadi d'ici tutulumula ibari bantele bons ça n'a rien à voir ni baluba bine ko ni binishimbe ça a à voir avec mon honneur on dit va salir même que du mon ndini milice te to ba député ba somba be ngondi ndi ko mi ka ba tu foot adi mo ko ta mo ko le ngoma ni peta ko même mbiye ko piye kwani udi mo mai misango bi bo se mashinyani bo se bintu byani na shiri bo chi mo sa muntu to kadi chi ngoma ni ngata ni be ko ni fuila buchi ya wetu mwana bota mga jabe na ko hoye bulba za lo ka mvume na ko hoye dini bi ko ye ba bonyi badi bilongo byani shiri mo galinye ni bo ko shwe ba ko butu kingwani mi dimuto atsi pa mon travail en tant que député ngeze mi dimuwani tulonda di president wetu Felix ulonda wamba londa mwinjil ba kwata ku bantu mu 2019 on a inquiété personne tu balukai ba figu dienze bibi impunité lui-même du monde honorable du monde notable on ga sayaga ngade me ko tubati mais cette occasion va charger devant tribunal toi le preuve tribunal tout le monde wa ngaendao bari ba mungwato wala mu chikoso kalenga frank ndi ngwamile katanda bari ba yoba kakwena kubali chisalu bari bantu bechina bine badima to biya kuna matala ga kuna biya kudya bine ko yemba amalo bingoma bento bashwe kadi bine nchimbe mari mina armée ilonda kabidi effectif boni bwa basarai bine yigo yebe bene mo nshima nanshi 20000 fois dibide ga bene nshima wozo ame go yeto butula bo ngobo butula dibari bantu bi kwa mene be nshima chenze byaje nakaoya bana betu bakule butetu nimene tetu ndibama bama mo bana betu tetu ndibama mwetu bana babo tetu ndibata baba sababu bubu ndibata to baba sababu somba wata wama vita kati ni mgora waoid tusubaya mndi ibana kato mndi ishikato na kuma matari yanza mndi muenda wala mchiko sibini mwakwambele bwalo mbo ade sandiza shino wakuma lelo migro yebetu njingwe to sekele mgale frank kale weyo mwana nani kale ngenda kwa evolution wa bwalo to nena kwambele wanshimba kadi talala ukatanda muntu yonso abalube mani ikwanshimba kukatomba kukalambai kuboya kubene chiungo ambawadina obongo jilunga hari ukuchitoro mwine mbazo tsobani mobo mutoka mutu sangana mutu shira kukatanda kwashimba kato kufuleni muntu wetwao jina jani Frank Chola ndi mufwa tudi wakalanda musenga wa bindi dimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai ndi mwenza tudiombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba umanyangana baluba bonsu bakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tudiombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhomoyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiapalukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumi na kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mba mwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofaketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela
chiluba cha bankambwa malongesha mu manai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu. Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu. Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji. Frank Chola wetu bonsu.